कुर्सचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरयेक कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुमयाची साकण तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे तें जाव. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया. ए सुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर, स्वामी जेजू जिवंत जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. मुचा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, आदी गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर, स्वामी जेजू सर्गार सरता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्ल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकवार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर अंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर अंकवार मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोंडाच्या
गस आसल्यांक सरगार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसता. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मोरये. आमेन. भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भगवंती मोरये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती अंक्वारीचे अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आमा बसवत विनंती कर. आपुट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोवशणी अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंक्वारी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आमा बसवत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आमा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आमा बसवत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शेकाये आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आमा बसवत विनंती कर. भडव्यांच्या राणीये आमा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अंक्वारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतिल्ले राणीये आमा बसवत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमकां येसूया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले
दये आयक आमकां येसुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले काकूळ आमची कर तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद बरीत आनी सदैवी आंवकारी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यात आमी पावसाच्या खातीर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भगवंत आंवकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकोवण दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एका मच्छव्यार चडोवन बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडीर रावलो. तेदवां ताणें तांकां साबार संगती वेपाऱ्यांनी शिकयल्यो आनी आपल्या शिकवण्यान ताणें म्हळें, आयका, एक वंपी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वमताना थोडे बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातीन आसलेले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा वयल्या सार मात्र आसलेले वरवीं तें बेगीन सकीर जालें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक नान देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या जड कुटा मदें पडलें आनी कांट्या जडां वाडटाना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें तांणी फळ दिलें ना. हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें. थंय तें किरललें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडे 30 वांट्यान, थोडे 60, थोडे 100. शेकीन तो म्हणालो, आयकोंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सोवें ताच्या सांगाताच आसलेल्यांनी ते वेपारी सुबेवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गुटू तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसात तांकां शिकोवण वेपाऱ्यांनी दिल्या. अशें ताणें पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, ताणीं आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ना तर म्हजे थंय तीं फाटीं परततीं आनी तांच्या पातकांचे बोगसणे जोडतीं. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे वेपारीचो अर्थ तुमकां समजना मूं? कशें तर असल्यो हेर सर्व वेपारी तुमी समजतल्यात? वंपी कितें वमता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेले बिया बरे जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वमतलां तें तो काण व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेले बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रंबनातल्या वरवीं थोड्याच काळाक ते बळटात. उतरा पासत कश्ट दगदोणी उठत जाल्यार ते घडयेन दणदळटात. कांट्या जडां मदें पडलेले बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बोलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे तें चिरडाता आनी फळावीण जाता. शेकी बरे दळणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानवून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. Amce voce ca
सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.